Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ukuthandasa. Yebo. Hey, khona nansi intaba yakho eMasipisi uyangizwa yini? Wona asunyuka ukukhaphuzela nje. Hey, weMasipisi. Shiswa indaba Kunjani, sis. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfowethu. Ya, nami ngishiswa indaba weMasipisi uyangizwa yini? Indaba. Sengithe angizidele lishisa linjeni ilanga. Hey, weMasipisi. Baphila abantu eminyango sihlezi la. Sibulawa indlala singazi lutho. Hey, Abantu bakabani? weMasipisi. Hey, ngibuye esivandeni uyangizwa yini? Ha? Mangibuye esivandeni ngihlangana nenkanankana yendaba isigaxa ukuze makuthiwa isigaxa. Uzoyixoxa kodwa nenkanankana. Ngihamba ke sisangazi nanyaka ngisiphathele ibhakede lami ngisiphumele esivandeni ngicobela ibomvu sengibona nje ngingqovu yemoto eminyama nje insobonsobo imeduze kwami ngithi hayi ke ngathunjwa ke ngafaka Wabaleka? hayibo kuvele nganqema nje uyiqhamisile into engadumi into Lezi kuthiwe sesijalimani. hayi mangithi wehlisa iwindi umuntu wenkosi yangizwa yini mangithi angisaboni kahle umuntu wesifazane omuhle ufake zonke lezi zinto mangithi avela gumule izibuko lezi amadimasi athi nje sawubona weAbigail Akubiza ngegama. yebo Umuntu okwazi kudala. uyamkhumbula uGertrude intombazane le yakamfeka nje le yayi Mfeka, uKetrude Mfeka. uGethi uhamba ngani Uyena uhamba ngemoto. wesisi ngikhexe amahloni kini uGethi phela wawungamboni nje ilutho empilweni wawungambona ilutho nje empilweni uGethi Yey kuqiniswe ukuthi umuntu ungamjaji umuntu. hayi wesisi ngakhexe uyangizwa yini hayi wangibiza kuGethi wathi hayibo ngena emotweni ngithi hayibo ngimdaka nginje wathi ngene Ngene namadadla akho lawo. ngangena sisi ilezi imoto osaba ngisho kunyathela kupholile kushaya umoya kuthule kuthatha phakathi ngezwa yini ngiyeza ngangena ke sisi hayi ngiyidela amathambo Masipisi yangizwa phela uyangaza ngikwazi ukuthula mina ngiphuze ngithi hayi ngeke ake ngibuze oyegethi waganisa igwini Oh hayi impela baganisa noma inkosi yandawana noma thizeni. wangena kwipolitiki wavelwa ayitholela amathenda sisi noma kwenzakalani Wayifundile nje uKethi. efunda akafikanga ndawo nje nemfundo yakhe Wayezovela kanjani ngepolitiki lo muntu? uGethi ke kwipolitiki vele phela kube ngene nombana kuyinangamfundo kakhulu kwipolitiki hayi uGethi avele nje uGethi akhulumeke nje amazwi waye uvele ekhulumela nje wayeqaqekele nje ekhulumela ukuthi wayengaphiwe kahle ke encwadini athi uGethi ngathwala hayibo ngiqale ngihleke ngithi athi ngithwele sisi Uthi uthwele njalo. wahamba nje wathwala ukuthi athole umcebo Wakutshela kanjalo? kanjena nje Futhi uzokhuluma lonto. yazi ngizwile wesisi ukuthi akadlali yabo uthemesho njalo kwathi he la isini ngenza kubanda amathumbu Waqhubeka wahlala emotweni. bengizohamba kanjani phela ngoba nami ngiyayifuna imali Makatha. hayi sisi Usefele emanyaleni. ngabuza sisi hayi ngayidela ngathi weGethi ngeke sisi nami lento yenzile bengeke ngiyicabanga beke ngihlale phansi ngiyicabange kodwa ngisabe nje noma ngizwa khulunywa la emsakazweni ukukhulunywa into ezisabusayo kukhulunywa ngezigubhu kukhulunywa ngeke angazi ngemhlatshelo kunqunywa abantu kwenziweni ngathi Ubukuyicabanga leyo nto wena. phela beke kufike nje phela nami Masipisi ngoba ngumuntu uyangizwa yini ophila ezweni lasemhlabeni hayi uGethi angichazele uyangizwa yini ngasho phela nami ukuthi kibe ngeke ngizwe ngalento kodwa ngithuswa yilento yenyoka sisi ngithuswa khona ukuthi ke ngizokuthiwa uthi mase uthwalile ke bese uhlala nenyoka endlini ngabuza ngathi weGethi ayikho mhlawumbe indlela ukuthi mangithwala ke mina mhlawumbe ningitholele noma inyoka nje enomoya omuhle enomoya ophansi mhlawumbe esindisiwe kanje ekholwayo nje inyoka hayi wathi akukho kodwa wangichazela into ungichazile uGethi ngizwa yini ungichazile ngoba abantu abaningi uyakuthi mawabuza ngomcebo wabo bathi nje hayi thandaza inkosi inamandla wathi nje ayikho lonto wathi ungahambuza abantu bedlala ngawo bathi ungathandazi wathi bathwele abantu eminyango bazoloku bedlala ngawo nje bethi thandaza kanjani umuntu ethwele uthi uGethi uyekuthandaza yebo hayi wangichazela washo nje wathi singakafika endabeni enyoka kusodinga ukuthi uthole umuntu yezwa yini ozohamba uyothwala ngaye hayi wasemdenini ke yonke lonto okwachaza vele into engiyaziyo ngahlala Masipisi ngibuka yonke lento uGethi imoto yakhe ngibuka izihlalo sisize leather ezithofuzela ngathi umbhede imoto uzoyenzana ukwazi ngisho ukushayela ngayifisa le yampilo ngathi kufanele ngenze icebo ngawubuka umndeni wami Masipisi uyangizwa yini ngambuka uGumede uyangizwa yini ngaqala ngabuka uGumede ngamcabanga kwaba khona Masipisi lokho ukuthi yena umyeni wami phela indoda yami futhi uyabona nje sengase ngisoleke makukhona okwenzakalayo ngathi hayi angayidonsele amazinyo yabushelelezi ngadlula Masipisi uyangizwa ngehla ngoholoko ngaye enganeni zami uyayicabanga njalo lento uyayicabanga nje uyayicabanga ufikele nokuthi uyicabange emakatha lento ngehla ngayakothi angithini uyangizwa yini mangibuka ukuthi angithini ngathi ngeke kulunga njengoba eganwe lela qili lomfazi lingangibamba ekseni sisilinginqume ngeke kulunge
ngadlula ngako ngoneni mangibuka ungoneni ngathi hey yebo phela umgulu ukuthi nje wesigebengu kodwa phela ngabe ngihlele uyena ke iminyango lo engathi ningabe unikela ngayo awu ngeke masibisi ngeke kulunge ngoneni ngabe anginamuzi ngabe ngihlele iminyango angakhela umuzi ngehla ngakhulilwe ngathi akanamsebenzi walutho lo ngathi wazi ukuzala kodwa kwase kube kubuye ukuthi abazukulu laba bagcola umuzi team yebhola leya ngiyoyishiya nobani ayi ngabuka ngathi ngeke kulunge ngamtshela uGate ngoba phela ngithe unginikeza umzuzwana Gate ke ngicabanga ngabona ke nathi singeke kulunge ayihleze ungimangaza akekho umuntu ofika emndenini akekho nje umuntu emndenini wathi hayi bo phela kudinga ukuthi kuzoba umuntu omndeni ngathi hawu usho kanje wathi njengoba ngitshela wathi nje uyakwazi ukuthi vele kube ukuthi nje mhlambe umuntu oyisihlobo mhlambe noma umngani nomuntu nje oseduze kwenhliziyo yakho yabona hayi ngacabanga emasibisi ngathi kambe ubani oseduze kwenhliziyo yakho ongesiyona wegazi kambe ubani engizwana naye la emphakathini wonke hayibo ngacabanga hayibo wavela Nkuzimala wavela Nkuzimala kwavela nezibuko zakho ngathi umasibisi ngivelaphi njalo mina ngathi uyena ubiso impela engizomthatha emcabangweni wami phela hayi sisi sengithi ngizokutshela sisi ukuthi hayi sengizovele ngenze njalo sisi sengihlele kanjalo ngoba hayi ubusuvela akukho ayikho nento ozoyikhalela vele ubusile uphile kanjani indoda yakho yakuphatha kahle wadla kahle ubungadlula utho libabayo sisi sekuyithuba lokuthi udedele mina ngivumele ngusebenzise sisi ngivumele njengomngane wakho nje ngiyacela ngempela masibisi yabona nje masu ungivumele kuleni ayi sisi ngiyokukhoza impilo yami yonke namhlanje usishayelelile isixhivizo mnganami ngiyacela sisi ngiyacela mangabe wakwangithanda nje empilweni yakho ngivumele yabona namhlanje ushayelele isipikili sangena sathi ntshibi kuhloko wabona umuntu enza umkhovu yabona wena kade ngasho ukuthi awukazi uzongithanda wena ngani manje hawu uyasizwa into ozikhuluma ngami ungifisela ngisho ukufa makathi ha usuphilile phela sekwanele masibisa ngithi wena ufuna ukusho lonto ukuthi sengiphilile sekwanele wena wena wangidala manje kodwa masibisa umdali wami wena sengihlupheke kakhulu phambi kwakho sesina bohlushwa yimi nani mawunonembeza nawe uzongivumethi ke ungidedele bohlushwa yimi na bohlushwa yimi ngingena apha ekuhluphekeni kwakho uzozubona ukuthi mina efanele ungenza umnikelo cha shuthi awukholwa ngempela masibisi ngoba noJesu wayinikela ukuze abantu baphile kahle wena uyikholwe njani ucela kuJesu phansi uyazwa cha ngeke ucela kuJesu phansi ungamphathi shuthi awukholwa nje ngikube ngishana hayi ayikho masibisi angidlala mhlawumbe ucansi ngiyadlala uyabona nje manje sekuwe nguzumile uyangizwa yini ngicela uhambe kwakho sengithi yazi masibisi sengithi ngizongimosha umoya nje sengithi noma ngihlezi kwami masibisi ngubo ukuhambe egcekeni ngithi nali imilodi lapha nali imilodi lapha hey masibisi ewe ngivonile lento ukuthi izokwenzeka sengiyayibona izinto engizozenza nje kamala ngiyaqalile ngiyabudgeta sisi angifuni sisuke emehlweni wami yangizwa yini sengihlezi ukubuka ubusuku nemini ngihlezi ngibuka noma uhambe noma edolobheni ngiyahlala ongakuhlahlelo lokulunguza lapha nokulunguza usingikhonani yebo sisi phela kufanele ulimala akufanele ube umnikelo onesici angisafuni yase ngibuye ngisho uhamba hayi kade kwasangihambe phela seke ngibuye ngisho uhamba la egcekeni ngibuka lamatshe ngithi kodwa manje sephulo yilamatshe nje ngenzekani angisafuna ukuthi usebenze kakhulu hlala phansi manje sizokuqedelela la kwalana nje ngizokuqedelela hlala phansi sisi hayi ngisafuna ukubhusha ubekele izikaphe noma ila izikaphe nje noma ila iqakaleni ngobhusha angeke yenzeke lonto masibisi uyangizwa phambi senyaka angeke yenzeke lonto ushonele lalela la wena ngikutshela uyabona lento ongitshela yona othi uyitshele uloGetrude wakhe ekubhedele ekubhudazelela navumelana ngokuthi usungathatha nanombani ngifuna ukukutshela ukuthi into engekho yayo longisho ngasela intuli awume ungilalela yini ubheka mina ungilalela into engizokutshela yona ngifuna ukukushanelela phela ngifuna ukukutshela into engakutshelanga yona uGate akakutshelanga ke uGate ukuthi awuthathi lapha nombani uyangizwani yabona njengoba uthi wena uzothatha mina ngizona ihlobo sakho uyezwani angilona igazi lakho mina vele ubesho lokho nje ukuthi akwazi ukuthatha umuntu ngesona isihlobo sakho uyazi akutshela ukuthi kufanele ukuthi ungeze imali ngaphezulu kwalo imali yani manje futhi mangabe uthatha umuntu ongasini igazi lakho ungeze imali intombazana endini hayi akayishongo ngiyasazi into zokuthwala ehlele ukukhuluma ngazo ngiyazazi ngimdala hayi akayishongo ungeze imali ethi imali imalini itshele imali lo mali 50,000 ufanele ungeze ukuze uthole lelo million akakutshelanga ke leyo kanjani njengoba ngikutshelayo hayi ngeke masibisi mina akayishongo yonke lonto uGate futhi ngizizwa ngenzeka islima ke manje awusona islimi iyona into enziwayo ke leyo khona uzoyikuhamba uthatha zonke izinto lezi ezenziwa emhlabeni ngizothatha mina u50,000 awunawo uzuthatha ndawo uzuyenza leyo nto ekuthiwa yenza imali engaka ngeke masibisi ngeke ngibe nalo mali awushonele kodwa masibisi angisaqhubeki kwakhona ngono ngizwe
Yeyona. Sengishanele ubala phela mina ngithi ke ngisakwazi ukusebenzisa. Bokade uthunywa ubani kakade? Ngiyasibuyisela. Uyabona uyangisukela. Ngeke nje ngeke ngidlale wena mina ongcono ngizwapha. Uyabona ukuthi uyangisukela. Ngeke ngizwapha ngiyozama noma umama ezala ngcono. Omuphi umamezela lo ngamfuniyo? Yena yedwa sisi ngizolenza icebo. Lalela ke ngeke isebenzele into kumamezela umthandi vele. Akekho enhlizweni yakho. Hayi uzongizomfaka sisi uzongena ngizomfaka ngeke kulunga imali lesikhathi. Awuye kulungilibazisa uhambiye kwakho. Uzongikhuphela lo ngizongibhedetha ungibhudazelele. 50,000 ngiyothatha nalo mali le. Uyagula wena. Ngathi ngifuna imali phela ngifuna imali. Umbheki. Uyagula wena. Ngeke masisi ngidlale wena. Futhi nje kunokuthi ube ngcono uya ngokuya nje uba wesi. Shuthi stockfela phela le shuthi stockfela. Istokfela sani? Imali uzothola imali. Hayi kwanga ukuthola kwakutheni khona lo. Wena ukazi ungithande wena. Awukazi nje waqala ukungithanda. Umbheki. Angithi uyaphuka nemzwayibana emlenze engathi lezi induku ekudlalwa ngaso isinuka lapha kaMbhele. Ave ngijwayela kabi lo mfazi uthi uzonquma mina ngengimhlatshela. Lokho ethi uyangithanda ngomngane wakhe engenza isililo. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.